Ko te reihi, ko tahi rau 25 tēnei, under 19s boys, W6 500 metre, heat 6 of 10. Ki te ara tuatahi, Ngātai Ātea Wharekura, ara tuarua Gisborne Boys High School, ara tuatoru Whanganui City College, ara tuawha Rotorua Boys High School, ara tuarima De La Salle College. Auwe, kia roho mai. Ki te ara tua ono Tauranga Boys College, te ara tua whitu Tuakau College, ara tua waru Western Springs College. Ko te haki whero tērā kua rewa e hoama. Kua rewa te haki pango. Kua rewa te haki kākāriki. Kua puta te ihu o te ara tuatahi me te ara tuawha. Ki te ara tuatahi Ngātai Ātea Wharekura, te ara tuawha Rotorua Boys High School. Ko te ahua nei e arahi ana a Rotorua Boys High School i te ara tuawha. Ki te turu tuatahi ko Hāmi ora tērā. Ko te kaiurungi ko te ritorika. Ko te ara tuatahi Ngātai Ātea me te ara tua ono ki toku nei mohi o tērā e pātata ana. Ki te ara tuawha ara ko Rotorua Boys High School e arahi ana i tēnei wā. Kua tae ki te hurihanga. Coming into the turn now, Rotorua Boys High School. Ara te ritorika angling in his boat, turning that boat around. Ki muara ko Hāmi ora rawa ko tāwhiri. Seat 1 and 2 pulling their boat around, kicking out of the turn now. Ki te ara tuatahi hoki coming out of their turn, Ngātai Ātea Wharekura, kia kaha pautu. Rotorua Boys High School with a nice lead at the front. E tino arahi ana te ara tuawha a Rotorua Boys High School i tēnei wā, kua hipa i te rārangi haurua. E tino tata ana ki te rārangi whakamutunga. Nei ngā hua e hoama o te whakahara tau, o te hoi mo te roanga o te tau. Ai, tika ana mō Te ngā kauhoi marama. rātau mo te karapu o Heimatau Paddlers. Mō ngā marama e hia kēnei anō hoki. Ki te ara tuatahi ko Ngātai Ātea Wharekura. Ko te When, ara tuawha Rotorua Boys High School kua hipa i te ara whakamutunga. Kua puta te uhu, kua toa i a rātou te reihi nei. Approaching the finish line now, ki te ara tuatahi Ngātai Ātea Wharekura. Anei ngā toa whakaihuaka o te reihi ko tahi rau 25, Rotorua Boys High School. Ko tarawera te ingoa o tō rātau tīma. Anei te whakahoki ngā whakāturanga. E kite ana i te whakapaukaha o ngā tama o Raukura i roto i te ara tuawha. Beautiful turn there. A big lead two up the front by Rotorua Boys High School. Anei ngā whakaputanga, Rotorua Boys High School, tarawera in first place, 2 minutes and 12 seconds. Second place, Ngātai Ātea Pueru Hiriwa, 2 minutes 30 seconds. In third place, Tauranga Boys Blue Battalion,
2 minutes 37 seconds.